very short by. And yes, can address officially Ghana Police Service or my issue statement. Na statement now my issue no. Amasama muchire nyina ne se. Eyampa omoto nsafre Abronye DC dodo na kwambafo. Obomoden ba yampa na oba ebeshia police for headquarters ho. Na according to a police force statement, Omodiaba press release, Omodiaba chile se, Abronye, omo editeni no, ene, ewo police for asweye. Na ochina, wamo edi no beko akujina asimjibia. Inti, na chese asima abeto idra enono. Inti police force omo editeni no, inti ochina, omo de no beko akujina court. There's a police for can nyina ne se wo say investigations omo ye pe niama omo busa no ne niama omo ne kan ya na se investigations omo ye e kire se ensema ebeto dwa wo kan fa former president John Dramani Mahama no omo establish ehun se nokure bia eni sa asemnum enenti Omo a charge no 2 counts charge no ma charge no almost a publication of false news and offensive conduct a bit my breachy peace ewo oman Ghana mu enti almost say ne ye na wo ye no a bit me ama asumdwe ewo oman Ghana no akoko atia asumdwe no enti se sia me na mo ka say wo mo de no ekọ akogina asemdibia ochina na arofo no bo Abronye DC or MPP new so bi anim na ban na ti akonya so wa fomra no wanga se wotiti amra no so Ghana a democratic country enja Abronye DC ampa oko police station ene oko yo mototo na no eye de ombe nyina wieye no omo detain no obi anti se obi aye dede ba bia obi anti se obi MPP fo aka se ti MPP fo aka bibia o enso ohun Ghana ofomra na ye ka na mara diwa osidabi odi a exceptional odi adabi adentina mo de mara diu na mabobo amho na makogu ho na mo disturb Ghana peace on say enka obi anaban siso Abronye de ba de na onye MPP kasa anopa awiane anwumre okasama na nado okasama MPP okoba bia MPP bia okasa MPP enso emra enyano no emra enyano no what is say obi aka say ono de Abronye de o mambra ni ni dabi enso NDC fo na say omo to officer country fo ne omo a nsemhunu a omo di social media di nkurase ya bi o social media no emra di mu de a mo si boy mo da mo ntiase jasa mo da mo chen nipa bi o wo Ghana Abronye DC a police force or my establishing say we publish false news. Omo de niko jina asemdibia. Ye che Captain Smart. Some who de mu ye wo Ghana. Some who na bidum di Ghana to say the Captain Smart or ye friend is saying superior chain of my Ghana constitution. Wamochi Oliver Bekaya your matching is back was a Bekaya watching or say obey honorable cool himself. I won't what you describe a soldier for so me useless, you know. And no kuramu oh, said we are is it here. But young and I find to your home. Say no one is above the law. Yen Yabema Abronye Wakasa, a police force a Tiamra, publication of false news, and your friend is saying offensive conduct. A police for your more investigations every Omodene court, a charge, you know. Ebra Boa Mabeni. I know war. Power FM or call radio XYZ. Na down for Pane Mahama. Obechan kontompo beka se na do danko akufuado kukuru afa judges. Edo mako Jubilee House. Edo Jubilee House no womo kwa dane about your petition election petition no edo afiva na do danko akufuado. Womo chi no womo de ko gina court no. Mose press freedom ye tietia mafa ahudie so na obi ka asema ne achi no obi ka asema MPP ni de ye chi ne de why na abegina ba bia ka se na ado otietia mafa ahudie so
Why never baby a bet case? I rather than parrot a man for far who did so. Oh, no, said this will be no team. Ya check Captain Smart, I want no akasa, I dream. Allegedly, yachino. At the same time, Captain Smarty or no aqua same price na yachino. Mosamun tibida. Mosamun tibida, we been so tibida. Say ya check Captain Smart. And then the achia Abronye no. What is say, ya detain no, Abronye ndi onye nipa. So nipa. Ono so akasa, a police force wa ankasa ye. In the police for warning will be a yen in I am country for. No one is above the law. It is a whole cast some social media, who cast some more radio, so who cast some more babyana. Keep on saying. Now there's a so subai, Ninsem, who are more social media, no studino. More sorry, more did it in Crasia, temper with social media, no. Some red dimuvia, Yamabacase, a ya witch hunting. A red dimma, no mabacase, political ending. A yam a dead. Sa Abronye Naden Hoko police station. Now, old Dicana Marasu. What Cheresa ampa, or your beer. Democracy or tiasie. Wachiresa say impo wakasa mere dina. O maho kwa emerani nino. Onti mi nya hoshe emerani ekasa. Na me pesa mi busa me for na tia ban so MPP. Why no kasa mano nanado. O kasa jabia de MPP. Emere dino no. No no kwa na eko. Se nanado obia party no why you obia ntimi nkoji because emera esu chen party no. Emera so che will be a emerano na yet to me na a war my ganimu. And you rather than parade the mere year Juma. And this if one South freedom fighters in the face of country for no. Munina mere dima, Monkai who say emera year Juma Ghana. Ya check on Nabobia as Amos Montibida, ya check out your Montibicha, Montibida, Obitimiko Chatro, send another Danko Kufuado, Assasa, a man for good play Moody Quaco Jedi, a soldier for play Muko Geomani or UK. Nina Robwa. Na a man for almost see a man for far who dear so we are some trony now Chirawajana near chill or Kawasama near chill. Ghana is a democratic country, no one is above the law. Abronye DC, why in any more Abronye DC? Say MPP a Jumana way, or your MPP, or Munina Jum Treni, our Wabono. Abronye DC, now by Sunatiako Yasu. MPP so no kasa more radio so. And so kasa ya asem abasi say no. Ya de ni ko gina court. Ya de ni ko gina court o. And this ho na sa wo so confirm na de ko gina court a. Ya no ma ye musem hunu ni mu kurase ye bia no. Se mo kwa ko gina police station ko edede mo kwa ko free one wine now. Free one wine now. Ya no ma ko ho akoye sa me ahwe. Emra wo Ghana, emra ye adwuma. And this Oliver, Omochi Oliver, or no quattro, say, a cool person or no akasa ye cool Ghana. Yet, say, no crowd, Mudinachi. Mudinachi, will be a person of mine, will be a person of mine saying, Mudinachi. Somebody nachi, Mako Trash Yabe, Muye de ye, and Mara a year, Juma, and Wakana. Na, Mamin country or Adophonum. More social media. Mode tum for munti amugusu dia manfo atem no emele dura so say the city ukọ Ghana na eso mu twia e kwa na hu ade na obepini hu emele de say wuti abroche nti baka semra ne nya emele no de crime any expiring date o crime bi ya crime enti say wuti social media na o dia manfo atem o twa nkontompo o ye ne ma bi emfata ne ya kana wunti a emele ni duru na ukọ na emele no diwa ya no akọ kase obi mejew. What? Ya no beka so bi mejew. Abronye DC. Omo de na say we MPP ni obi ani Abronye DC. Na obi so yakwachi obi. Na no so beka say na me de adenti na ya chimia. Na Ghana fo munyina ma hu se de nipa ni se nya atwem. Wo a wasem bia beba ye be so mu bia no. Emera no na wo say ye adwuma wo Ghana. No one is above the law. Edi emfa ne say kuku ani de hu asem ye odi akoma ACID foi. A omo hwehwe nsemu. Says ya the photo safre obia wombeto safre ni bia no emera no na be ya adwuma ever professor Messi wo no ho mokothwe mu no emera no na be adwuma wo ebeto safre obia no onya above the law e wo se emera no ane udi enti police for any Abronye DC mebo wabaso ampa no ade ne ho koi se police for mo se mo hia me de ma ye bia mo kan kire me
A police force wakase evidence wo hen wakase we need the ene wafumra ampa emra no e de ni kogina court na judge e decide the obeye. It is a stance now no Abronye DC or so our police for ekokum or china or mo de na court. Enti obi afa ntu no hofo. No who say na na do danko akufado on tieti obi afa ahudi so. Ghana yie na wo pe. Enti say wo mind Ghana mu na wo de wo sorry na ukofom na ye mara diwa. Ya na de sobo akoba na do say MPP for de mara di omo anya omo hwe in a party we de mara di omo ana ayob. E say obi a mara di obi a. To obi afa ntu no hofo. MPP ni kura na ye odam sese no. Abronye DC why no kasama no. Eso odam. What you say? Eti munkura se ye bia na mo social media. Mo ba atem didie ni nsem hunu no. Emra ene mu nyina mbedi no. Se di setie.